Soalnya sudah diambil, Nak? Sudah. Ini TPA-nya di mana nih? Kuala Baru. Di Kuala Baru. Oke, baik. Jauh ya dari Kuala Baru. Tadi datangnya sama siapa? Sama ustazah. Sama ustazahnya. Masya Allah. Ya, puasa kan? Puasa. Puasa. Sudah siap? Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Untuk kategori SD hari ini anak kami Alfia Rahmi memilih juz 30. Enak ya? A'udzu billahi Bismillah. والجبال أرساها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ya, soal kedua. وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. Ya, soal ketiga. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim, ya, 3 soal tuntas, ya. Gimana komentar Dewan Juri kita, Pak Ustadz Yuni Maha? Ya baik, alhamdulillah hafalannya lancar sebenarnya ya. Cuman Alfia ada yang perlu diperbaiki nak ya, terutama pada soal kedua. Tidak boleh memang dipanjangkan di situ. Fala uqsimu bil khunnas. Itu aja. Jangan dibaca bil khunnas, al jawari kunnas gitu aja. Pendek-pendek aja. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas gitu. Pendek aja ya, jangan dipanjangkan ya. Jangan bukan tajwidnya mad arid lisukun ya. Kemudian pada soal terakhir nanti perbaiki juga bacaannya hum 'alaiha qu'ud. Jangan dibaca izhum. Nanti kalau udah belajar qalqalah dia bukan qalqalah ya, tidak ada benturan ya. Baik, makasih. Oke, dari Pak Ustadz Rafi'i silakan. Ya baik, makasih nak udah tampil. Tadi kenapa nak waktu menyebut salihati itu kok tertahan ngapa? Padahal udah populer ayat itu, wa amilus salihati. Kenapa enggak sampai hati menyebut salihatinya? Apa ada nama orang yang enggak boleh disebut gitu. Ya. Wa amilus salihati. Sebut aja kan? Nah, itu. Kemudian nanti kepada guru yang membimbing ini tolong tajwidnya ya, seperti nun bertasdid. Ya, idgham bi gunnah, ya ma'al gunnahnya itu disempurnakan. Seperti bilang Ustaz Yuni Maha tadi juga ya. Ini salah betul itu. Bil khunnas 4 terus. Jawaril kunnas, as'as kan, tanaffas. Nah, padahal pendek semuanya itu kan. Jangan tidak Al-Quran lagi anak ya. Nanti waktu murajaah panggil ustadznya, jangan sendiri. Karena kalau sendiri kita pikir udah betul kan, nggak ada yang membetulkan nanti kan. Ini gitu-gitu terus ya. Saya panggil gurunya. Baik, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih untuk anak kami Alfia Rahmi ya.